Nilip Democratic Forum ende batum akoy puta polling station along kangdang may kang nipon. Lakha ke tom Chinthong constituency alo habain ti arong chinten chira jo ihum tata mobile motor kanglit parpik ajok longliang on sui chira mat men langroi long che pharle pet labangsa motor along jasmet pet inglong ra tum bothar lang sui thigina tum penana mrido labangsa motor kaching koi long banging koi sa tum aring ahuso nanglo lapen bahine tum dak bothar lang hospital along langone pupen puthot DMCS along ansi keso kachalang ponjia pan pon bomlo. Amtreng. PS betlang sorbo. Besok tamane amtreng bocang soben dambom lo hala kabai sikili pupuk garpara abiarcet ada yang ono anak itu pasu kiat lo anak biar punya pejalin ham masih gari bangkai rang hamlang lo pasu saya adalah bangsa gari konar gari ini gari barlo gari kita anu kena mungkin sini lah ada gari ini bangkalo peti ini samna sekejap ya kalau yang ini tangkap sudah amat bangan gitu sih dari ini mana orang di sekarang orang ada kayak sebelum apa abdi mereka mana sorry kalau kayak orang yang tinggal serang Bini nada gala accident puta kopi keson mes ga chung koilok ko bala thani thada Te nanglimen bang sana. Konar arong iluni nanglige. Ini lah accident lah bang ko anak phai jui lah arang hiu sepo. Lakha kresi langfer constituency angkang longbuyang long arlong along ajer dingklui pen labang so arlong along mujuar bosti la pen chon bosti hindi bhasya khai tumpen penana nikan pen arna mardom pon bomlo lason arna mardom bom wangbom apor hodalang litumen cherung cherek pen arnam kardom ji arlong adung along arni are pen kachti bin jem kim ponlo bonta labang sem raikom sai khe tumen phai no pidaglo labang sem phai no pidaga jok rongniara tum chingrum chi labang so hem raikom sai khe tumpen phai no daga jok no namat prabjen pen raikom sai khe department pen nang chlambi pon thubek nang ji pusi rongniara tumpen ferang kya theng no ningje pon न्यूज़ रिपोर्ट लुटी की न्यूज़ कार्बी आंगलोंग चाहते हैं कि ये घर फिर से सरकार द्वारा बनाया जाए। हम लोगों का यही मांग है कि ये घर बनना चाहिए, कारण कि यहाँ पर हम लोगों को पूजा पाठ करने में असुविधा होता है। उस असुविधा के लिए ये घर बनाया था, कोई रहने के लिए ये घर नहीं बनाया गया है। यहाँ पर हम लोगों का जितना जनता है सारा फल मूल लेकर पूजा करने आती है और उसका असुविधा के लिए कि कहीं बारिश से भीज न जाए, किसी को धूप न लगे, इसके लिए ये घर बनाया गया था। आज जो ये टूटा है घर, हम लोग चाहेंगे कि ये घर फिर हम लोगों को सरकार की तरफ से बना कर दिया जाए। यही हम मीडिया से अनुरोध करते हैं। हिंदू मानु নহয় নেকি পূজা কৰিব নোৱাৰে নেকি আমি কি ইয়াত আজি নতুন আহিছে নেকি আমিতো নতুন আহা নাই
আজি আমাৰ দেউতাক পুৰা দেউতা ইয়াত পূজা কৰিছে কি আমি কৰিব নোৱাৰো নেকি হ্যাঁ চৰকাৰে ৰাস্তা দিছে ৰাস্তাত মন্দিৰ আছে চৰকাৰ ভাঙা নাই আজি আমি যেইটো ৰিজাৰ্ভত কিবা এটা মন্দিৰ বনাইছো বৰখন পৰিছে আমাৰ প্ৰসাদ ৰাখিবৰ কাৰণে বা ল'ৰা ছোৱালী থাকিবৰ কাৰণে আমি কি ইয়াতো খেতি কৰিবলৈ অহা নাই তেতিয়াহ'লেতো আহিখিনি ভাঙি দিছে কমচে কম কমিটি আছে খুদিব লাগে খুদাই নাই একেবাৰে আহিখিনি ডাইৰেক্ট ভাঙি দিছে ঘৰ আপোনালোকৰ দাবীটো কি থাকিব এতিয়া বিলাক ভাঙিছে আমালোকে দাবী হেতুৱে আছে ইয়াত মানে বনাই দিব লাগে চৰকাৰ ইয়াত টপি যোনটো ঘৰ ভাঙিছিল এইটো ঘৰ বনাই দিব লাগে এইটো অনুৰোধ আছে এইটোৱে যে আমি ইয়াত মানিছোঁ কি জংঘল ভিতৰত আমি মানে এইটো মন্দিৰ পূজা পাঠ কৰি আছোঁ অকুপাইড কৰা নাই ইয়াতো মই বহুতে দেখিছোঁ অকুপাইড বহুতে মানুহ ইয়াত কৰি লৈছে এইটো ক'বলৈ যালে এতিয়া ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত পৰে এইটো কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নাই ইয়াত মেইন লাইফ চেঞ্চুৰী হৈ গ'ল গতিকে আমি পূজা কৰি আছিলোঁ অকুপাইড কৰা নাই এতিয়াও এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ বস্তু আমি এতিয়াও মানি আছোঁ পূজা কৰিবৰ কাৰণেতো বাধা দিব নালাগিছিলে আৰু আমাৰ নটিচ দিব লাগিছিলে যেতিয়া ভাঙাবলৈ আহিছে তেতিয়া আমাৰ পূজা কমিটি কমচে কম নটিচ দিব লাগিছিলে কি এনেকুৱা হৈছে কানুনটো এনেকুৱা আছে কি ধৰণৰ পূজা কৰে ইয়াত বন শক্তি মা বন শক্তি কেতিয়াৰ পৰা হৈছে পূজা ইয়াত 1996 পৰা 62 এতিয়া আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে আমালোকে এইটোও ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো আমাৰ যেনেকুৱা পূজা মণ্ডপটো ভাঙি দিছে এইটো আমি চৰকাৰৰ পৰা দাবী ধৰিম বা আমি পঞ্চায়ত চৰকাৰৰ পৰা দাবী ধৰিম যে আমাৰ পূজা মণ্ডপটো বনাই দিয়ক নহ'লে এইটো লৈ ৰাজ্যৰ একটা বস্তু বেছি হৈ যাব নেকি যেতিয়াহে ৰাতিপুৱা হৈছে এইটো ঘটনা গতিকে এতিয়া মানুহবিলাক যেতিয়া গম পাব নিশ্চয় ইয়াত কিবা ডাঙৰ হেৰি হ'ব গতিকে আমি ৰাজ্যৰ পৰা পঞ্চায়ত চৰকাৰৰ পৰা ষ্টেট চৰকাৰৰ পৰা বা যি অথৰিটি আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকে এইটো বনাই দিব লাগে আমি অকুপাইড কৰা নাই Lakain Korako Nilip MEC Constituency ke Parlo Akoi Puta Polling Station along Nilip Democratic Forum Ende Batumpen Maikang Nipon Karbi Anglong Autonomous Council Election Apordang Te Bok Bom Penajok Asong Tin na Tumpen Ta Metang Asong Kachapang Tang Japan Kachaklem Rabason Tak Taksi Aru Acheklo Ni Pai Player Ni Nilip Democratic Forum Ende Batum Kang Damai Akoi Puta Polling Station along Podopon Nilip Democratic Forum Ende Batumpen Takewang MEC Election Hud Nilip Constituency Pen Kacapai pon wegja ponsi jakong ciperang pon bomlo. Bangsa mailong nilip along pen. India bak indi teraka Winas rohang la pen. India basong japo tum bilison terang benting terang. Sujit timung ropsing sinar bimoling tila pen. Penan song along kete kiding tum mailong cetong dun. La pen penan rong ara tum mailong cetong dun si mesen pen bacun pon long lo. Cukela pen nilip tuma perangke Philip Tisoloti ki minius kar biang long. Dakme niliba farman kar biang lo tulmas kon se ke toy dona bangfu niliba rara fan ke celang pekpe posila bangso ki bukiso ke tum citu nang ko dona tu lasino ne pranke pen ke paman pon ame long kapre ka song pen chiu sila NDF long ki joni la persona program to teng konjima na pen ke klem ke da malang itu ning ci rotut khanjang ini ni dun la komiti ke seng tang mamai palang tu same doi glo terang sang ho tu lapen ke NDF long same ke kamera pe ladak tinara sang ho tum dolo kiso sang ho tum dolo lapen alang tum kamera pe ladak par sat me serap ci tu khanjang la sila dak ladak ni tu khanjang lo NDF boya election abang leadership mate kesem ke jabang aphan experiment di pu akari lo kita kawita kirap itu dul rapet ku sini cepat kontek lo STC pen munit bang ini lo Lati ini tu election apor sami han topik ji inun topik ji akara agna from han le kupi lo kana han nam ji ala ke kumar lo pudana so sa ya set macam ala satu ji ala kupi lo betul ji kana so sa ada satu atau hola ke so sa baki dili bapak kelang kana bang lo Ay kota PS long pen la NDF nang cepahe de ji la bangsa putan na tu kopi pia polisi do nang tu la parti lo ke dam bang KMC dara pharma na puta pharma da ala ne ta kan tu si cepat lo
mana ni tum kurki moy pakalo dan tok kuda bela takke dam ta putur sepatu tumke lada akho ta permana long sambe ala uti ke klan ta malang ta long me long no kuno sambe lang ke tentang tum seta non ne tunake atimila tum ke klan purja bangke political party long bangke ke bina song hang phata ke dam tanga sambe tum ajlo khaya bakta bela akho ta permana long gar perlo tum council pena ke permana phan ala uti dip joy lo pugile tum pak le pura esta ki mulong ke tok wong aporti non Kisung kacini lah itu milih berfarman terbiang long tumas konsong jujun sud akhir tega bantu itu kita jun bet ya bangso milih mesti long liru kita cipta ini candidate funding ke pasai masih non itu ke kapacing produksi siapkan biso ejang tumis akuri kelong dunia kan kita bicara tentang ini kita kita malong sampai sorka penang kita sona long kasih tutur dia jakong kelong lapap yang tong kasih tutur hai lapap council piji dun tut kasih dun mut abang kapasi kelan di puting semakin hai belas orang ini belum kami projek nanti salam kiram nang jiang deh makin pilih ada masih labang kelong anda apa pena posi non bagian itu agak bina sumhang apa tinggi thela penang di rara kamplem bakal lo penang like karbiang long pen di masuk pada melang di kamplem bang posi non di libro ke bang sama sini tu tapi NDF bitu sampai alang lepas cerah tu non ke bang pom bang itu di lipen bang ke lapen aku tapi es bangun ke alang lepas sini tu NDF gue bang ke alang lepas sini non di bang pilih bang ke bina sumhang lalu abang pilih golongan jima angka jima kita orang ajak meeting program long nanti kita ini hanya sebenarnya itu mana akhoi pota PS long nang itu na NDF me ki paman por thak thak ban parti lot sekido lagi punya dia mana penting dia lo kawar ka be lang ka ni ka be mungkin kita puri ke lo boleh pasti bangka ni siapa ka ini bangke akhoi pota PS bangka apa bangka ni ko itu ni barat tu menon ne charge long ki ahok le ma ये तुम के राखियो कुछ के दो जना ने पति है जो ने सेपरेट की पॉजिटिव पीडिया ने कुछ के खिला बान का खान बान का थोड़ा पति तुम चार्ज लो ने रूलिंग पार्टी लोग दो से नाम मिली थी ने 2017 में का के बीजेपी मिली सकता kita मिली बताएं रूलिंग पार्टी लोग 2% के रूलिंग पार्टी के ये Kacing sebelum lagi tak kecil ada nak PS lawas kami untuk melaksanakan kampanye. Kupiah pun lo. Kita karbiang lo. Oke sir, kita tengah roi long jai Qatar lah. Kita Democratic Forum, Democratic Fund betul ke BJP ya polisi itu bangsa malam nang di. Parti ke saya yang si agent politik PSL saya menangani lagi. 2017 saya mengambil tegak sopan. 2014 itu soal lepas forum itu si wing politik PSL saya wing pernah senior wing atau itu junior wing. Song ke saya si political party rancang yang song ke saya si agent PSL si jalo lagi itu kelima. Sini tu ke lada ke lagi alang tu angkut ke dalam sini je lah. PSL si tu daftar dan itu mati lo. 62 kilo sobat kerai tu mampu tu 62 kilo. Kita pilih naga source ke. Pemane from forum tu kan. Forum apel from nang keseng tu ni te. Abinas nang hangi Bihar mane Bangladeshi mate hone ke. 62 mani kalilu mane ke. Lalu mati. Masih lada itu kan. Tapi sah ke unggung non BJP atau makaman bang patang konten saya lo an ki muni tumpu lo bujang te MEC chot lo si jakong an kani chin tholai mo ni de ran ka chim te galam chot MEC ja to jong si MEC chot bolo te MEC council lo ke PM ke long ke bank re chot si la so ko ke MEC ja o si ko ra to ke bi do ta ke jong si MEC ja to be ja ko bo jo ni MEC ko si ko ra chot jong si MEC PM si long la bo MEC ki do dorkar se bilo lagi rat ha pamang hu chot rat pen ke chep pe ke ade pilin ta na ko ko sa ni di bong na ko me so ko sa na sini le ko forum me la ko der ma sa na statement politik yang tang ke cikro matum pilih kemana ke tangkap ke